anything you do, we still talk about it. Kikombe cha umbea kimeshadunda mezani, yani chai ya moto show. Chai ya moto show. Kana tebiroreri wito wa Just Kenya official hare hothe uratuthikiria kana gutonera ni ngeithi nyingi cia mwanya kuri we fan wito uri ukoretwo gitunyitirira mitambo-ini eno o ringi ngoro gikuhe story iria ikoretwo ikinyanite kuria nenda-ini cio kinyaniria ni ati Muthee Kiengei uria uikaine ta guka wa Nairobi kana papa wa Kanairo na thiku ici o ningi ni arakorwo akita bazu ni akoretwo agishia message nene haria thiini wa nenda yake yo kinyaniria ucio ni mwena wa Facebook haria akoretwo agishare message nene iria riu itigite andu aingi makiaririria maundu maya makiugaga riu Muthee Kiengei kana guka wa Kanairo aka bazu ni akoretwo riu agitangatha gukorwo we bishop ati ni agukorwo ena kanitha ungi mwero. Reke tukorwo tugithoma kiria akoretwo akiandika haria thiini wa nenda yake yo kinyaniria ati ni aukite akiuga atiriri, God, your servant is happy. Reverend Wilson M. Jenga and Pastor Julius Ngugi joined me today as I hosted our Genesis. It was a reunion of my spiritual daughters and sons in our Kiengei live headquarters as we had a great moment of praise, worship and thanksgiving. The pain gain of a dreamer, someone brought everything together. Musicians and media personalities colored the day. Never joke with a servant who operates under the favor of God. Gai dugata ino yaku ni genu. Ni ati Muthee Kiengei muthenya wa ira uri urari muthenya wa Sunday ni arakorirwo agikorana na andu ari ake a online ari arameta ni spiritual daughters and sons na o hau ningi ni aragacokire arakiuga ati ni o ashika ni magucoka gucagura kana kanitha ucio ni uguthi na mbere kana ni ugukorwo ugikinyia hau hari hakinyite na o ningi arakorwo akiuga ati ni mena vifaa cia kuigania ona ningi to cia kuigania tu ni ati mena speaker mena microphone na indo iria cingituma ona kamuhothi kega ga kanitha ucio gathie na mbere. Riu ri ni ngwenda tuhote kwaraniria hau thiini wa hau thiini wa comment section ukoro kinjira uroira ati undu uyu uria Muthee Kiengei akoretwo akiuga ni ati otha ici kwina tetesi iria cirereka ni tetesi kwamba Muthee Kiengei nio akorwo eruta thiini wa kanitha uria arakoragwo akihudumu thutha wa miaka 3 wa AIPCA. Njira thiini wa comment section tutiganirio hau tugukorana kahinda gatari karaya. Njita Ako Jos.